Zdravo! Za promenu danas ću ja biti vaš fitness trener. Ove vežbe razgibavanja će vam dobro doći ako provodite dosta vremena sedeći ispred kompjutera ili TV-a. Pa da počnemo. Pomeramo glavu sporo levo-desno da razmrdamo mišiće vrata. Zatim glavu pomeramo koliko možemo napred pa nazad. Podižemo ruke gore-dole da razgibamo ramena. Okrećemo ručni zglob levo-desno. Naginjemo torzo na desno, pa na levo. Uvijamo torzo na desno, pa na levo. Ruke uz bokove, pa se naginjemo napred, pa nazad. Kombinujemo ove vežbe, uvijamo torzo i naginjemo se napred. Desna ruka ka levoj nozi, pa leva ruka ka desnoj nozi. Podižemo novčice podane savijajući kolena. Ja ću sporo pokazati 2 puta, a vi uradite brže više puta jednom pa drugom rukom. Sačekat ću vas. Vreme je da legnemo na pod. Ja ću leći na robotski način, a vi prvo sedite pa lezite.
Podižemo prvo noge, zatim spuštamo, pa podižemo torzu u vertikalni položaj, ruke ispružimo do stopala. Ja ću to uraditi jednom sporo, a vi nekoliko puta malo brže. Vreme je za ustajanje ponovo kako ko može i hoće. Šutnite zamišljenu loptu desnom nogom pa levom. Ja ću 4 puta sporije, a vi uradite 8 puta brže. Karate udarac desnom rukom pa levom, isto ja sporije, a vi brže. Sledi aerobik vežba, trčanje u mestu, skretanje desno, skretanje levo. Zahvaljujem se svima koji su vežbali sa nama. Za kraj i relaksaciju plešite sa mnom balansirajući s jedne na drugu nogu dok vam ruke lalujaju.